whakarite ana e nei whaia o Whaaingaroa ki te whāngai i ngā tamariki, kia pai ai tā rātou ako ki te kura. If you see a need, make it happen. You know, there's so many people out there that are willing to offer you. You just gotta walk the talk, yeah. And most of all, share the love, and you get all that love back in many ways. So we have warm malo for our tamarikis, and the milk is donated from from Dreamview, which is a local business. He neke atu i te kautau ko whakahaere hia e Margaret Dillon o Ngāti Māhanga i tēnei hōtaka kai mo tōna hapori. He kaupapa whakakotahi i te taone mo te haora o ngā tamariki, te take. Our fruit we get from Raglan 4 Square, and then we have a lot of whānau who have fruit trees. With what happened with our government now when they took away, I was grateful because we could still carry on, because we didn't rely upon them to awhi us to feed the kids. It was all local, so luckily our kids could still get kai. So our kids are in for a treat today because they're having heated almond croissants for morning tea. I te wā i timata hia, nā runga anō i ngā kōrero kāputa i roti te hāpori mo te hunga kore kai. Nō reira, nāna anō i whakatō te kāpano, hei, me whāngai hia ngā tauira, ka tai te hara mai ki te kura, whakai marika mai te kura. Kia whanau, one photo of my community dry some dishes on behalf. Maybe I look like I'm doing a good job, magic teacher. Ko Quentin Brown te tumua ki tuarua o te kura ārohe o Whaaingaroa. E ai ki aia, me he mea kua tau ngā tamariki kāre rātou mo te hiakai, ka taia e rātou te ako. Nā mea kore kai, a mea e hehe ana te tahi kai, aha ko kei a rātou o rātou kai ki. Anō reira he rangi miharo nā runga no te whakakotahi te hāpori. Kia kai tahi tātou, kia noho tahi tātou, kia kōrero tahi tātou. Pua wai tēnei kaupapa mai Auntie Margaret, mō tō tātou kura, ki te whai kai mō ngā tamariki, kore kai mō ngā tamariki kai, wareware tia te kai, te kainga. Ai, he kaupapa hirahira tēnei, mō te hāpori, mō te kura, mō ngā tamariki. E koanga ana te ngā kau o tēnei uri o Waikato a e mi mai ki te mahi tahi me Margaret o te rā ki ngā kai tūao katoa. Ko aku maumaharatanga i a te wenerei, ka mauria mai au he moni ki te hoko tohi māku me taku whānau. I kuraina taku teina ki konei hoki, so ko tērā taku tino maumaharatanga mō tēnei kaupapa. He kaupapa whanaunga tō. Nō reira, hariko ana te ngākau ia te wiki, hara mai ana te whānau mai te hapori, Māori mai, Pākehā mai, ki te mahi ngātahi, te whakanuia i a tatu nei tamariki. That's the most important part, is putting some kai in our babies' bellies, and yeah. And sometimes if I got leftover bread, I give them loaves of bread to take home, and they just big smiles on their face. So yeah, it's worth it. Ki te manoko te puku, ka kua te ngākau, kari te ngā tamariki mokopuna, ki te kai i te mātauranga. Macie Kuki, Aukaha.